Ia whaatalo whaatu po kalame le o upu valo anga le taimi. Prophetic word of the time. Whaatalo whaatu fo I se wo ia ma se tasi mwhaina mai mo mai nei po kalame. Ia po sunga I whawhenga inga mulo tu whaitua mai ka le siafia mwhaina mai mo mai nei po kalame. Whaatalo whaatu ai le swafo Yesu Kiriso. O se o aunga tātou titiutiu le pole au tū le tātou po kalame nei aso whapuina lo o mau manene I Roma na mtāpue lima whapue valu whapuina whapea whapelon whaitawina a ua whaali tino mai ele atua lona lava alofa ia te tātou ina ua maliu ke riso na sui o I tātou a o tātou anga salapea so se au tū tātou te manatu nei upu valu anga whamei whaipoe valu a ua whaali tino mai ele atua lona lava alofa whaali me le atua lona alofa the agape love of God o le winga le upu valu anga po o tātou tilo I ele tau whamamla maina I tele to ina valu anga Iona Paul whenga tuai ia na valo ia mai tele o wheau na mai le whenga tuai ia o upu tu sao prophetic word or the word of prophecies ia po the rhema word po upu tu sao mai po upu tu lei mai whonga o lo tātua tua nisi nei o upu sa valo ia leo watoi au mai al apostolo Paulo le Roma matapu lima alon fai pe valu a ua fa ali tino mai le tu lona lava alofa I te tātou ina ua maliu ke riso masui o tātou a o tātou ang salapea o nesi nei upu na valo ia mai le whengainga tuai le perfeto Isaia na valo ia Isaia le afio mai le Mesia na tau nuu lava ia le perfetanga na mai le perfeto Isaia le na whaatino ina e lo tātou atua whai mai Ioana mtapu moa o legion tangata loko o le atua fo I loko o ia fo I o le ola le lau maliu mai la Yesu whaatino la na ministry tonu I le lalonangi a le focus a tilo ai Yesu o le maliu sa taulu ma le tutu matunga mau na whata ngana upalo anga o ana prophecies na mai whenga tuai Isaia a yung taunu lale mentu e taunu sa taulu to taunu I tunga mau to tu a fio langi a mail sosuani le lau to e mail apostolo Paulo I le Roma mtapu lima whai pai valu lewa moli mau mai le apostolo Paulo le mea na tupu le valo ia pa le valo angana na whaatino Yesu Kiriso a se lu tau mo tātou ni tai au to e whaai loa to o nei upu valo anga whai mai ua whaa li tinu ina mai e lona lava alofa the agape love of God oh what amazing love o se alofa pito sili mo tautia o tātou wang salapea o mena le fia focus wai o lo tātou wona ni laulangi si laulangi ilianga laulangi ang sala pe fuina tautala ai nisi o ona le tua o se laulangi o stinky to low laulangi ilianga o se laulangi wa tele ia le teti ale la fe mai o faali mai le alofa o le atua o faali lo na alofa se la vai atu me na faia ia le waleanga ele tau failo atu po ai waleanga ai o faal ai o le autu o tatu autu ia mountain no ia faia fo ile mene na failo tatu atua faali le alofa le atua nisi usu tangata se nganga o le iloa le ngol tato mission na o tato aim na o tato tau watu le alofa po le akape lavo le tua inisi lo mana mia le faoletanga
na saunia le tuana nei whaolutanga tele. O se whaolutanga matautia. O se valo anga matautia, la le valo anga. O whaalia lo na lofa. Tupulo le alofa o le tua, liu tun tangata loa, saulua, a vea o ia ma Yesu te wisu, o lo tato ali, mo lo tato whaola. Ma liu, sa taulu, toi tū mai, toi whio langi, le o tato iai, i lo na ngampa ia. O se lu tau le mo tato, o nei whalo anga. I whaali nei, ni nei whaatino ina nei mea, o le alofo le tua i se tufini, o se uso, o se tamaa, o se tina, uncles, auntie, cousins, o nephews, o nieces, e tau tua i le alofa le o le tua. Langai matau tia, uso matu whaafine. O tato iai, le amatanga, o whaingata, no whai mai le matai o e losu wha. Te le ia o onga manisi mea ia o te le amaia. Ai o te fia maia le tala Yesu, mai le amatanga i o popoanga. Ia o tato iai, le amatanga popoanga pen whai mai nea fu ipwaloanga. Te lo whai atu la o tato vatua, o tele mai ni mea la avera Christian rapui pui pole. O tato va airi news. O lo o whaali ali mai ai mea o la tutupu neta usanga le technology ma nisi mea o la tatu tiro le swinga. O tato vai o iai tau whamatau i le media. O tato vai o iai ia o nga SS o mai. Ia o tato i loe. Ia tato wav ai ma filifili mai sa o lo tato tiru le fionga le tua. Ai ina se nganga. That's the main focus. Whai te fi manao te fi ai loa tili le upo le tua. Ia sa ili se a ongus pa ia e so soane ia te oi lo ava noa fu ele matou wa ongus pa ia le Kapi International ia nisi o foi o uso ma au na lo penalo au tau wina ma o ina le fionga le tua e nei fui kunselani ai o te mana whai lo ia te oi. That's our main focus o nei fōpo kalame o le alofa o le tua nei upawalo anga o tau nuu ai watu e mai nei tato po kalame e ne toi wha manatu i te tato e ua whaolaina o le tato mission nea o le tato ua toi tau tu le alofa lea i uso mai o masani mi uso ma wō sa i loa lea o tauna na tau tua i lea upu yeah. After yet for initial uso au na alofa atunu ina le nei fo ia ngai o inga fa evangelianga lo langi evangelia le ata o le misiona fa atino ina tuftu faino me ai e o March Tiva fa lava e o lo mana mese ofu tu lo ia ngata fu ile ave se puvai fa malo fa ftai to ai tili ai lo luma lo to fia fa atino le alofa o le tua e se uso po stu fine o lo le iloa lanai. Uso mtu fa fine o le ta ua na o le ta tupo kalame. O le alofa tu noa o le tua. O faali lo na alofa. Ie fa munia le tua ia te oe to tu tau mai nisi o ta tupo kalame masani e ie fa munia le tua o Yesu.